Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah mag-game-game na isab kita si dialin bantuk puntukan mo. Bantuk pag-game din sini-sini gana share ni gero bisan mo tataat ni payaman ko ganya win ni bisan tataat ni kung sa pamanin na niya share ni tataat ni na win ko. Okay, mag-game kita ennem letter du Bisaya kandu datigtang Alimimpu Lord Pilipinas iendo ewi bantuk syarat nin bang niya painte nguntuk suga mag-share duk isa payaman ko tu ubang bina kita share ni ibantuk pag game temin kapaerlo hinang tabini ni damarambua kung pinainlay na maghinang kita birambo-ramboa Bisaya kandu gerwe hunit pinamurahan do kam. Insyaallah okay ko ito hinang ko bidjuinin ubus kaya man kami manguntukin payaman ko bisan do tataat bangga niya share ni na korge win ko pero bang niya share ni bisa pagtataat ni sa screenshot ko pag niya share ni payaman ko okay pasok automatic win ko okay kabaelo maghinang ko sa ini na marambuha duka dyan kalami-lamihan tebi dumen ni kita mag-live pagibang mag-live yung makakita Pilipinasin okay nasa ini video hadda bisan kuhat dampong pagi dumen do ya live makajari ro play automatic do hinang ko rin inadiki ako mamisa-misa ini okay magsuko si kam insyaallah bangke man kambangan sharing bang pandogahan di arara tumawa kaam na sharing na bang painte mangga makashare no mas labiha bang mag-share kita nga ikanan si ini okay insyaallah dahil SCB TV suga kita mag-follow painto mag-share kita duk si kaam si sini kaam mania YouTube nen makajari ka mag-subscribe to si YouTube ko okay magsukol ni hadda si kaam kemon insyaallah murah-murahan di alim palihara kita bi Allah taala okay mag-game kita okay magsukol si kaam bye bye.